Dobrodošli na kanal. Prijavite se. Klik na subscribe. Danima je u realitiju Zadruga 4 potpuni haos kada su u pitanju emotivni odnosi među partnerima, pa se tako Marko Janjušević-Janjuš i Maja Marinković ne smiruju, a isplivala je navodna afera Bore Santane sa sestrom Milice Kemez, Mirelom. Od tog momenta Kemezova je više puta pokušavala da pobegne iz realitija, a dolazilo je i do ozbiljnijih okršaja sa Santanom, koji uporno poriče da je imao aferu sa njenom sestrom, dok je Mirela sa druge strane ugasila svoj Instagram profil zbog hajke koja se zahuhtala. Ono što je šokiralo mnoge informacije da je Milica Kemez ponovo aktivna na Viberu, a svi koji imaju njen broj telefona dobili su poruku od Vibera da je ona ponovo aktivna. Naravno, odmah su se razvile teorije da je Milica nekako uspjela da dođe do svog telefona u realitiju. Ono što je vrlo moguće da je njen telefon u drugim rukama, pa da ga je neko uključio iz nekih razloga, možda baš i Mirela. Da li Milica ima telefon, ostaje da vidimo.